Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Anton. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agmay sa tawan meten manipod nag-live-in kami kani Erica. Adda anak na iti kinabalasang. Kaya't nasawan may sa a single mom. Amok asaan a basta-basta wano saan a bareng-bareng ti sitwasyon a sinarrak ko. Ngam gapo ta ay ayatek ni Erica, inkarik itibagik a nakasaganaak a mga klon kadag iti responsibilidad ti maysa nga ama. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dagon, honey! Ay na, nasayaat mo ta si mangput kan Anton. Malala, ginana ka pa ilang kita. Uston to, inton maluto to'y lutlutwag, apang rabihan tayo. Nagbanglumot ang tilutlutuam? Siyempre mo't Nagluto ak iti paborito masidaan. Adobo ak karni ti baboy. Wow! Aduman nga rodan ti kanak nukas talay. Ay wana, sigurado dayta. Ama mo ka nanton. Nagmayat na talaga ti agawid nukas ti akanayon ti masang putak. Napintas lang rodan ti asawak, sexy kan nalayang pangagluto. Ay sos, bulaan nakman ako na ako nanton Saan mo to? Food mo ti ibagbaga ka ni. Malalag, tugaw ka nga rudan. Taidasar kon ti pangrabyan tayo. Kumusta ti nagmalama trabaho, honey? Medyo makamannog na ron. Hanggang okay lang. Basta makita kayo iti anak ta, okay akon. Agi amanak manen Anton. Ito niya, Erica. Panangibilang mo kan ni Jared, kaspudpud no nga anak mo. Agi amanak iti panagbalin mo nga ama ken kuana. Kat sapay la kuma, tadi kan tog balbali. Saan to apulosani? Ipatpatag kayo unay-unay. Aramita kami nakabalag tapno maparagsak kayo ngagpadpada. Dahil ta kumati kanayon nga imulam di ta panunot mo. Ba nag-apagyamanak unay, honey? Awanan yaman na, honey. Aywan, sa dinutayan ni Jared. Adda iti silid na, araramitin na dagiti assignment na. O sige, panawan ka pa yung dito kusina, ha? Mapan ko tulungan ni Jared ka dagiti assignment na. Sige laeng, Anton. Ayaban kayong tulangan, inton makaluto akwan. Wow! Agasam man day ta Anton. Todo kayod ka ita Doble trabaho ko naman. Gusto day tan bro. Agina na kamat Ha? Si Kamot Venus, siya man ang tinakitam. Kasano kat sobra-sobra matan ti panagtrabaho. Kasla na gado ti pakpakanom. Ha? Agur-urnungak ngamin. Agur-urnong ka ko nam. Wen, Para itian niya Anton. pare ti panagkalay sa amin ka ni Erica. Ay wow! Sana all. Talaga ang nagasat ni Erica kang kanya. Nasingpot ka lang arudan, nagagat ka pa'y. Saan lang aday ta? Guwapo ka pa'y. Ha? Agyaman ako Venus, ha? Ngam, kasla na sobrang sa tinangidayaw kanya ka. Saan matkit di Ibagbagak lang ang matipod no, bro. Ay na, sapay la kumata makasara kak tumat itikas kang ka, Anton. Ay, wala. Iti dahit ang kinapintas mo, imposible andi ka makasara kiti gwapo akas kanya. Ayun anya. Wow! Talaga mo't abungga ti kasangay ni Jared Nagado ti handa na.
Nag-hire kayo pa'y gayam iti clown kaanakan. Ay, yun auntie. Agmay-may sa nga anak mi ni Jared. Isorong bang na lang matabong dati kasangay na. Sa bagay mo, kidi aguray ka. Apay Auntie Feli? Kasla da tayo laang mat a pamilya ti adda ditaw. Awan mo makita a kapamilya ni Anton. Apay ngay, nga awan man laang mat uray may siya nga imay kadakwada. Ha? Ay, ko auntie. Diyak man mo. Busy dan sama. Tiso nga awan makaumay katakwada. Kasta aya, Walang ti. sayang nga rod at di da maramanan ti adu asagana ni Jared. Hay, nalipatan da tayon samat ni Manong Anton, nanang. Pag ko naamot anak ko. Kasano kat saan matan nga agaw-awid dito'y balay? Ay, busy siguro. Iti trabaho na anak ko. Kat no sigud mat nga agaw-awid dito'y balay, oray busy iti trabaho na. Ti kunayo kitde, manipod adan live-in partner na, nalipatan da tayo, nanang. Ay, mawatak ti marikrik na anak ko. Tano maminsan, kastamot ti mapampanunot ko. Agam, di tayo kumagpanunot, iti sanaan nasaya at may papankan ko ana. Kamumitain, adan responsibilidad ni Manong Yaw. Hay, maawatak mat kitdi ananang. Ang uray asino mat talaga agumura ken kuana. Ngamin, uray may sa kumalaang mat nga awag, wano pa kumusta, awan pay. Nalala. Awatim latta ko man ni Manong Yaw. Talaga kasta, tadamo nga din sa balay a responsibilidad na. Intun umay alawas gaya ti kasangay ni Jomar lakay. Panag ko na magawit nga ta ni Anton. Jaka mo abakag. Amo meten da jatao. Kanayo na busy. Manipod adan kalibin na saan na matatao di balay. Awagak ko ma, agam mamagano di naman sumbatan ti awag ko. Ay na, amo mat siguro no apa ay bakit. Sipod pa'y iday. Madlaw asa na kayat ni Erika ti agawid di balay. Ay, hawin nga rod Gapu siguraw ta marigrigat tayo laang. Iswa di na kaya ti agawid dito'y balay. Bala, bayamon bakit. Tinasaya at padasem latan nga awagan niyan taon. Ibagam ken kuana ti may papaniti kasangay jay adin na, bareng makaawid. Sige lakay. Awagak to intun badang taba. Parang makaawid nga agpaisaw. Uray, sunalaang ti agawid. No sana kayat dayjay nga Erika. Aguri ka. Pitsa 12 mo't gaya mo ita. Intun Sabado gaya man ti kasangay ni Jomar. Tinasayaat. Dumagasak man pa di tamol. Mangkita kiti mabalin ko nga irigalo ti kapsat ko. Pilyag tay branded. Sa nabalita sagpaminsang lang mo't namang tedak. Adako na ni... Nasapa ka mo ta nagawid lakay. Well, nasapa kami dismiss. Isa nasapa ak mo't anagawid. Anya ngay tilinaon day ta paper baga bit-bit mo. T-shirt ken polo. Kukwang? Saan? Itad ko ni Jomar. Tapay mat. Irigalok man ken kuana. Kasangay na kami nintun Sabado. Kasta? Wen, ingatangak mo tinadanan ng kantatang. Pati ni Jessa. Adamot lang ginatang ko para ken kuana. Sa nabalit ta sagpaminsan lang mo ta may kakida. Okay. Oh, apaya kastamot tang tilangam. Okay ka lang ka di? Nabanog ka lang siguro. Sige, umuna ako ni Tisilita. Kaya't kunti agina na. Di mo't nagsildukan, Anton. Wen, apay ka di? Ay, bangtid ka iti pang grocery. Atoy. Dahito'y laan. Wen,
Dahil tala ngamin tinabati ti sweldok. Ni, nangipi pa na may tisweldom. Kasusweldom lang ang dahito lang ang tinabati. Dakkal tinagastos ko itininatang ko a regalo para kadananang kentatang. Ay, dahil takot timadikan ka. Gastusam ti sa bali at tao. Ngam naagpaay iti pamilyam. Awan maitid mo. Ha? Nagpuskol mo ti ropa man niya. Erika. Agasam man. Taday gatang mo iti regalom kadagiti kakabsat kan dadakkel mo. Ngam da kami iti anak mo. Awan! Ni, apa yan, Erika? Apa yung tarupang? Nalipatam sa amatan. Ano saan agapukan niya kat awan na pintas at trabaho mita? Saan mo't nga tikasta? No talaga napatag kami ken ka. Da kami nga rod ti rumba nga priority. Saan kat ate asinula ditan? Saan mo't abasta no asinula di tanting katanga ka? Pamilya ko Huston! kata. Di ka nagkalintigan, Anton. Ha? Basta no anya timbagat, isu ti masurot. Da kami ti pamilyam. Isu da kami nga rod ti rumba nga priority. Nalawag magsiguro ken ka dayta, Anton. Erika, agsubli ka dito eh. Erika! Ay. Na yan, tikastoy. Nakabasolak manen adi na oras. Na yan, tikastoy. Duang aldaw kan do arabi imot na di nakpampansinan kan kasarsarita ni Erika. Sapay plano ko man ti gumatang iti singsing nga isagot ko ken ko na. Apag huston to ko mainton anniversary mi. Ibagak ko man ti panagkalay sami. Ang kastoy mat ng tinapasamak. Hoy. Nakla atak iti kasjay adjar na. Nagdagsan tirik na gapu iti kasjay nga imbagana. Diyos ko. Anya ti rumpay nga ramitek. Tulungan na kuma, Diyos ko. Bakit? Mapay lakay. Kaslada ibagam Apay, awan madmadlaw mao kani antaon. Kas kumaiti anya, Feliciano. Mano nga aldaw mutan aditi balay ti pagaw-awidan na. Ay, kunaklakit din no niya ti kunam amadmadlaw ko. As sinagmat iti trabaho na tinagusdakan ni Erika. Nga mapay nga anusan na ti agaw-awid di ti balay. Kat no dandani may sa oras ti biyahe, manipod ditoy. Aging nga iti trabaho na. Uwan nga raw lakay. Awan ka dahi, tinadakdakamat na ken ka, bakit? Awan mo lakay. No di mo't matagtagaray jay anak ta. Japay kit din makasarsarita no kwa. Ta masapsapa mo itarumrumwar. Sa kemarabian tuman ay gagaway. Tinasayaat, kasaritam tuman jay anak ta. Amangan mat na daparikot da ken ni Erika. Isa adito'y balay ti pagaw-awidan na. Amangan kit day no agap apa da. Na, bayat ta kasaritak to ni Anton. May papan iti day ta na lakay. Oh, Anton. Manung aldawon akas la naliday ka Ada ka di parikot? Ha? Kwa? Awan mo, Venus. Bandog ko lang siguro na ito eh. Sigurado ka? Well, okay, aklaan ko nakmat. Okay. Ang amno anyaman ti parikot mo, sapay la kumata masulbar matla ang adagos. Nang runa pa'y nung maipapankada kayo kin ni Erika. Venus. No adati di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo itinasayaat. Urnusan nyo adagos, di yun pabayagan pa'y bro. Sorry, Erika.
Nadaman madya na aramid wano na ibagakin ka. Sapay ko mata mapakawanak. Pangasim tapag saritaan ta kumada ito itinasayaan. Sorry, Mat Anton. Naklatak lang amin. Panagrik na kat adayuan na patpatag ti pamilyam ngam da kami kan ni Jared. Ti kayat ko lang, Mat, kat da kami kumati agbali na priority ngamin da kamitan ti pamilyam. Maawatan ka. Ang di mo't imbagak idin kan ka, anapatag kayo ka ni Jared kanyak. Amumat nga aramidag amin para kada kayo. Iso na lang, tandamat obligasyon ko iti pamilyak. Iso pangasim, di na kumamot paritan, wano lapdan na mangtod kadakwada. Uwan, amok matkit di dayta. Pasensya ka na talaga. Pasensya ka no nagpailuyusak iti emosyon ko. Sorry. No saan ka lang ay ayatan? Tsak amon, Erika. Sorry, Anton. Aklunag. Bidot ko ti amin. Saanan ang maulit. Promise. Ay, Nanton. Apay ngayon gatang manan ni Tirilo ni nanang mo. Wana, regalok nga rudmet para iti kasangay na. Manan? Ha? Uray kumamot no dagiti lalakaan lang nga rilo. Dayta pa'y mo't nga rud nginginaan. Manungay manan dayta. Isumot tan ti ipanam iti kwartam. Ibusam mo tan ti kwartam iti karirigalo kadagiti kamang ti pamilya. Erika, Kanayo nang matan ti mang regalo kadakwada. Saan lang na dayta? Kanayon kayo pa yung makita ka ni Venus iti coffee shop nga si Dag iti opisina yo. Mayat ti kakatawaan yo. Kurso na dam samot dayjay a Venus. ay no. Aglablabas kan, Erika. Sige! Sige! Idanon mo! Idanon mo! Tamakitang pidi mo pa'y nakikita, Anton! Una yan, Erika. Nabambanog na tao. Ngam kastakit din ti pasabat mo. Kaput no, Mat! Saan ka di? Ay ayatan ka, Erika. Amom na ita. Ngam jaksan maanusan ti kasta nga ugalim. Awan mat sigurong ti may bagam. Ngamin, impay kumot amin kada kayo iti anak mo ti amin na panawin ken oras ko. Amin na sweldok, agpapaay ka iti masapsapol iti balay. Ngam nulapdan nakatumulong iti pamilyak. Sa bali magtan na saritaan na ita. Kung ngamin, Anton. Kanayon mo't lakit din nakasta. Sana kapot agul uli magkak, aglablabas kamatan. Kinapod no na, diyakon amon sa dino ti paglugarak. Nagkari ka idi adimon ulitan. Ngam anya na ito yung araramidam, ha? Inulit mo manan. Sorry, Anton. No itakit maaramid mong ti kastoy iti pamilyak. Kasanon tulangan inton agasawatan. Pasensya ka na, Anton. Sorry. Amom kadi amarigrigatan akon nga grasrason iti pamilyak. Gapo iti kasta nga ugalim. Pagi mo nang matlaminan. No di mo amo ngay lugar ti kasta nga ugalim. Nangro na ti panagim imon mo. Pasensyakan. Ngam amangan no saan adata tinaiturding apare ti tungkal maysa. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas.
Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Iti daytoy agundaway, may samanin asurat, tinta ikan biyak. Daytoy asurat, kat nagapu ka ni pagayam tayo, nga Romeo. Kastoy man tilinaon, ti surat na. Dear Miss F, saan kami nga iso ti baknang? Sakto laeng ti adda akabibiyag mi, ngam na nga to ti standard ko kadagiti anak ko. Ti kayat ko, kat kanayon nga isuda ti bida, uray pa'y idi agad adal da pa'y laeng, nga aging ga ita taag trabaho dan. Ngam may sa kadagiti kambal nga anak ko, tinakapoy ti pakinakam na. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Chanel Iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Ta si kamat ti Employee of the Year iti kumpanyayo. Trip to Hong Kong, Mama. Ha? Tour? Talaga, Iha? Itugot na kadimat, Janelle? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamom lang ang titugot mo, Janelle. Papa, Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janelle. Sana dahi dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan pa. Papa, Ni mamam ti ikuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga sasikaso kada kayong agkabsat. Ay na, okay aklang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan may sa nasaysaya at matlaang nuda kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpahongkong. Enjoyin nyo ti agpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janelle ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa nakapan iji Hong Kong? Sa nabalikan niya ta ubingak pay, Mama. Bareng makapanak tumot iji abroad into next year. Nood anton ornong ko. Kasano ka makapasar iti abroad iti kasta galad mo? Papa? Amangan kitdimet no kanayon nakangaong tantibos mo. Gaputasan ka ang makaperform na saya iti trabaho. Papa? Tuladan na Janelle. Uray di agad dadal kayo pa kanayon na nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos, di mo lata ko man ingkas kaso dagiti imbaga ni Papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janelle. Kan may sa pudnong mat analalaing ka nga miti siya. Dakal tinagdumanta. Ore naggidanta anayanak. Ay na, saan mo't kat asikat ay makuna anak kapoy. Simple ka na ang amin na tao. Saan ka akas kanya kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana ka sa pulan nga i-comfort nakpay. 25 kon. Duwan adikada amang mangag ko dagita ka ni Papa. Iso saanan nga issue dahi ta kanya? Ngam sigurado ka kagin? Ani mamati kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din dahi ta a desisyon mo? Well, kunak lang arudan. Sige, sikati makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive, wano inton makaurnong ka, agpasyar tanto ijay Korea, ha? Tegat mo na. Di mo dahi ta ti may sa kadagiti arapap ta. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iti abroad. Wan, kat amok amatong palday ta. Janos, Ma'am? sikat ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan? Ang, ma'am, apa ya siya? Anya a klase ti saludsod dayta, Janos? Kuha ma'am. Tsak kayat. Amangan nga minun jak kabailan. Amangan no, malugi pa iti kumpanyayo. No siya ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakkel nga na project daytoy. Jak sa kabailan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kadno siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanya. Ma'am, pasensya kayon.
Ang panag ko nakit nakurang pa iti kabalak tapno mapana kay Jay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo ang mapan iti Singapore, ma'am. Ang Janos, Pasensya ko yun, ma'am. Jack kabalan. Oh, kumusta ti biyahe, oh? Ay nasayang tasaan ka si Murot, Romeo. Sa nabali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentive sa maawat ni Janelle. San ka ni, iha? Ay, uwan pa pa. Anya ti amo tayo. Ang mga ni Janus tumot ni ada incentive na. Awan latamu ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, papa. Ada iti trabaho na. Kinuna naman itay nga overtime. O sige, papa, mama. Urnusak pa'y dagiti gamit ko. Adamat la ka di pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Juliet. Ada ka di? Siyempre, ada. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso agim matang nga. Magyaman ha, Juliet. I can stand to fly. I'm not that... Hoy! Ha? Ay, makakigkiktot kami. Ano tararamidam dito silid ko? Anya ginamwa? Nga, anya? Saan mo ka nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, dayjay. Ah, uwan, diyak inawat. Ngam apay. Sayang ti oportunidad. Ay na. Anya ka kadi. Singapore dayjay. Puro foreigner ti i-handle ko. Kastamat dagiti tattao a meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahit nangarod kat. Sayang. Nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamot kan kini papaan nalaing ka. Saan ka nalaing, Janel? Saan ka fit iti kasya trabaho? Naragsaka ko ni iti kastoy trabaho. Kontento ako na kastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matan, Janos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado asaan da ka nga ikan iti kasya nga offer. No saan mo akabailan. Guston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat. Istoryaman kit di. Idinapan kayo di Hong Kong kan ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka ang kasarsarita. Oh, nai-promote ka manen, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No kasta dakdakalan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, sigama, Janos. Papa. Kano ka matamay promote? Manunatawan mo iti trabaho. No anya ti posisyon mo hindi nang rugi ka, isupay laging kaita. Diyak kaya ti mai-promote, Papa. Anya? Okay ako niti kastoy, Papa. Ay, unay ka matan. Kontento ka ni ti kasta posisyon mo. No awan sa pay urnong mo ta nagbasit sa amat ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sango ti makan. Dahito'y tumat ngamin nga anak mo. Romeo, Ni Papa Mat, husto ko man dayta. Ay, kontento ka ni ti kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kasta lang ti maragpat mo, ha? anya ka kadi Romeo. Kunakmat, adda tayo iti sango ti makan. Pasensya kayo, Papa. Sorry. No, Jack, maabot ti standard jo. Dahito'y ti tandanam, Janos. Awan anak ko anak kapoy ti pakinakam na. Nawatam. Janelle, adala mo terabi. Apa, di ka pala maturog. Papa. Adda ko makayat ko nga ibaga kada kayo.
Kanya dayta. May papan ka ni Janos. Apay ni Janos. Amoyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay. Ang di na inawat ti offer. Ay, nakapoya talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatin nyo kumanday ta pa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudno! Adayo nalalaing ka nga miso. Agkambal kayo, ang madayo na sirsirib ka. Talaga dakal tinagdumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Ha? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamkit di, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na atalento. Saan la ang asyak tinalaing, wano adda muna. No ararigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Isu na laang tadi na kayat nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibaga anak kapoy kan nakapsot. Ngawan amo na. Ket daytan tinaimula iti panunot na. Isu nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awatan. Ngamin, ti amo na, ket talaga adi na kabailan. Nakuha, Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumaapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma, tapatas ti panangipatig yo kada kami. Janos, once in a blue moon lang adumteng ti kasta nga opportunity. Jack nga rod kaya't insan. Okay, dito yan. At dayta ka man insan. Ay, daytan chikon kunakan ka. Idi da mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang hindi mo kinayat. Jack kabalan ti kasya kadakkel ti trabaho insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang insan. Libre a 6 months training iti abroad. Na makalpas ka ti training. So, sigurado ma-promote ka iti nangat nga to a posisyon. Dumakal pa ti sweldo. Kaya nando ti agbaling nga incentives mo. Insan, career advancement daytoy. Di mat ko na makayat mo ti makaurno nga dagos. Kaya saan ka kadi nga agar arapaap ang makapan iti abroad? Nabayagan daytang arapaap mo. Sana yan, insan? Akadwam ti kambal mo. Insan, dakkel atulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado secured to mo ti future mo. No bilang laeng. Oh, Janos, umuna ako na rumuan, ha? At da ngamin meeting mi ita. Masapol ang masapa ak iti opisina. O sige. Oy, di balon mo. Ang mga numalipatan manan. Ayun, gayam. Amom, the best ka at talaga ang kambal. Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Inak manan paggigilan, ah. Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko dayta niya. As if ever since awan pa'y inyam amom ang nagbalin a girlfriend mo. Ay na, nakado ka manan. Alam ki din ti balon mo, taingkan. Ang mga numaladaw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usut mo itawan. Ne, anya dayta, papa? Kas makita mo. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dayta. Plinansya ni mamam. Papa? Dayta ti isuot mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung naamuhan, papa? Kinasarita na ni insan mo adan. Hinuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga training kay di abroad.
Pa, amangan ngamin no, anak ko. Sorry Pakawanan na kumano kanayon ka tagtagibasitan. Kan ikumpara kan ni Janelle. Di gamin kayat ko. Ket mas ag effort ka pa. Diyan mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti bagi, mawano ka ba alaman ako? Iso sorry, Wen. Papa? Amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pa nga si man ako. Awata mo, di offer na kan ka. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Adtoy manan ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan abeya, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat, gapu takayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir kunak, gapu tadyak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kunaklagid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wana, tamarik na kadidak kaya dagiti naganakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak mat ti agay ayat. Saan mat nga isuda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo taet mo kanyak. Siyempre mat kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko tadinak to paldaangan. Santo Apolos, Bea. Ikarit deta ken ka iti batog ko langit. Kan ipatag kay ti kastaw nay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro saan kayo nakita. Anya, adda ayamat kinasarita. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pala. Kat nung naglawag anak kita, ti pa nagsarita yung lalakim tayo dyan, ha? Ipagamtipot mo. Tano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ibagakan ka na ita, ha? Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tanong maamuak nga dalalakim. San lang nga day tati maramanam. Nawatam! Sorry ka din, mahal. Ikarit, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn. Pakaunan nakmata na.
Naramit ko tayo jay. Kapoy tinalaos sa panagayat ko kayo ka. Diyak kaming kayat nga da sa bali ang lalaki akasarsaritam. Pasensyahan mahal. Glenn, awan sa bali ang lalaki itibiyag ko. Amom dayta. Pasensya ka na talaga ha. Diyak ngamin maliklikan ti agimon. Nang runa nung makitak nga da lalaki akasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan. Basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa. Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, Jack Lamon. Lukas ta. Napakawan na kon. Wanan. Ay na. Agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya nga iti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti ammo na nga ramidan. Anya to nga iti ipakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang iti den na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang dinagbiro kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan ko na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapol nga ibagbaga. Adamat kan kwa na nga agbirok ah. Nanang, Isab-sab mamlaang tibagam iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay atao. nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaluan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa atao. Soblya-soblyan nan tulat ta dagita abisyo na. Day ti imulam iti panunot mau. Glenn, Oh, apay. Aday bagam? apay nagkalay satan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastusan ta. Amumot maki-extract lang iti construction. Apa gusto lang matisweldok agastusan tayo iti inaltaw. Glenn, Di kagdanag. Tadublik tag trabaho. Iti kasta. Makaurnong tadagos. wen ang arod. Ipadas ko man ti online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una. Pag tinulungan ta. Iti kasta. Daras ta makaunong. Tapno at daramatin ta para iti panagkasarta. Wen, ibagak tumatan ka dananang. Kan iti-ikit ko nga aday di abroad tapno maisaganaan da. Saanan? Nakababain. Amangan mo ibagada pa yung isuda tinamnamain tanga gastos. Ibagaklat namat tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talata Anya ka kadiglen. Agparpang ka kumamot, pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam nabarbartag ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartagak no kay kahit ko. Di na kumabali na labdan. Nawatang, Batong tiiwa. Di mo musmasan. Masaksakit Unay kamandan, Glenn. Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo? at daya gulgulo manang. Awan magtamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga.
No itay ko payla ang anawaan ngam di nak matdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam, ilak mo ti siledyo tapno agtalnan. Wan manang. Asan? Jack pa'y kaya timadurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan. Pangasim, danggan na kong abot. Ala, umay ka, itulod kan iti seleta. Iturog mo payla ang tapno mausawan ka. Oh, ato yung tikapim lakay. Agkape ka, itikas na, mapudutan ta tiyan mo. Anay ko! Anay! Apa yung sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn? Anay ko! Agdamag ka pa'y lang. Apay manin aya, Glenn. Anya manin aya ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Taping aramidam ti kastoy kanya. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Wala. Umanaw ka itis ang kumanak. Tamangan mo saan lang aday tatim maramanam. Panaw! Bakit? Yawat anak man iti dano? Mabit lang lakay. Oh, adoy. Abisina ka. Ikaw anak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ki basketball. Imbag ano na nga ba kayong matlaan? Maalas nga rod. Talaabak kami. Agawa ang kiditi. Ipagpagawakan ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wan, umayan lakay. Oh, adoy. Mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Anong samon alakay? Awan matintad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga ruday na Apay tiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabambanog da tao. Yung kastaki din di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno adamot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nito't sumumbat ka pa'y lang. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idiken ka nga awan na sayat ang masakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglata ti kayat mo. Nan, Anya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud ang makarkaraman iti tong bakas kadadanaw. Awan lang arudan na talgad at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? barang ano agbalbaliw tumutla ang ni Glenn nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas tiyay. Di mon isakit ti asawang beya. Sika lang arudan ti kakaasay, ngam adapay laganas mo amang isakit kan kwa na. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso ang makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at langan no adaywam ti anak ko. Tatang, Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakas pa iti mapasamak ken kabalasan ko. nagkarimot kit din ni Glenn, adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak tatang. Pudno anag kare. Inton mabartag. Makalipat manan. Kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan tatang. At laking kanaitan balasan ko. Awam mat sigurong timakunam. Gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli na miti kwarta nga inted ko kay di kalma. Ah? Impalingki kon alakay. Inggatang kon kadagiti masapsapol dito balay. Ne, apa nga? Imbagak aya nga ipalingkem. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati inggatang ko lakay. Nan, mangtay ka mga rod iti igatang ko iti sigarilyo. Oh, adto eh.
Daytoy lang ang tinabati lakay. Iyag mo amin hindi ta. Mapay nga bilangan pa ilang ay. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga oray. Mangan kayong tulatan. Anya te, Di ka na karibakat. kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat ingkarim adimon soblyan ti agaramat iti kasta. Di ka na ko na kamat. Ang mga not na makanggin ka. Glenn, Umay ka man kit di bakat. ibatan na Glenn, pangasim. Anay ko. Di nakpagkaggadang mo di mo kaya takapilin ka. Nawatam. Umay ka man. Saan pangasim? Di na kumamat pag-aramidan iti takas. O tungartim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. Iso di nakarupag ka. Paragsakan nak. Tapno di ka kabilan. Anay ko. Gusto kumamatan, Glenn. Maasi ka kumamat kanya. Husto laang tikas dyan naramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakematan ti asawam. Diyak ko maaramidan ti kasyakan ko nananang. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maipalit nga agas. Awanan ba inday dya a tao? Rumbang laang amabalod, gapo itikas dyan nga aramid na. Nana, Adan sa maawag mo, anak ko. maningag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ha? Glenn? Siya nga ron. Pagawanan na ko mabakal. Pang-aasim tayo sa Ludmonte darum kontra kanya. E di kasta, magarwarak matan dito eh. Agsarita ta ko mabakal. Please. Wah, Ikarek. Diya akong subyanan pa dagitid lakis ng aramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? awan anyaman na lakay. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Kat sapay la kumata di mon sayangan ti intad ko kan ka agundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pang-asim. Uwan bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho. Para kada kayo iti anak ta. Nasayahat man. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Ni, anya nga taramido mi jay bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta, adamat bukod ko ang kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pa'y lang kininanang. Isoda pa'y lang ti makaamo ang mga awir. Kaano iti panagawid mo? Kita agto alakay. Diyak pa'y amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, ang mga numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtumat niya umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na itasawa. Labayagan na nagsina kami. Oray si kamat saan ka rin? Nagsina kayon itasawa. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramidan na rin ka. Saan ka rin? Ronnie, Bea, ay ayatin ka. Pangasim, tay ka na kumamat iti kundaway amang panagnak iti daytakan ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea.
Amok, nga damatrik na mga niyak. Iso pang asim, na di mon ilibak day ta. Agin inayat ta. Iso palubusan taraw dagitirik na ta. Bakit? Apay aya. Itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay nga, nabambanong ka, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko itinagmalam. Naglaba ka naglinisak ito'y balay. Maturog takit tintan eh. At dapat trabaho kinton bigat. Masapa akmanin ngagpasyudan. Sa balin samutin at trabaho ti trabahuam. Ah? At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat nga pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Pudno ka. At dalalaki na nga! Anay ko. At dalalakim saan ka di? Wan! Adda! Ah. Isong agsinatan. Ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon itikas tangar aramidam kanya. Kunakon kat. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Isong agsinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan. Nauwatan. Nasaya at mata sininamon ta sa Wambeya. Nulakit dito manugot ka. Kaya't kung agdanatan. Ronnie. Mikarik, at yak to ramidan dagiti nararamid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawak. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko kaspudpud nung anak ko. Kat dawatak, akasta ka kumamat ka dagiti talo a pinutot ko. Pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmata na darus kan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan kamit kiti apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Ngantak lang dito'y parakin ka. Agyaman na, tamaawatan na, Ronnie. Awan na nyaman na, Bea. Kasta ti kinapatag buwan niya. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakitan na kanya. Ni Ronnie tinangan andi ngay kanya kabayatan ti panagtrabaho ijay syudad. Iso siguro ti may sa arason, isoan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana. Ngamin, iso tinakariknaak iti pudpudno apammatag ti maysa nga asawa. Adda tallo nga anak na itiin mo na akinadannana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak, kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy man ti padas ko, adyak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Ti panakiasawa ket saan abareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket maysa a desisyon arumbang a panunutan pay a naimbag. Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymay sayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo itirigat kan namay. Ngaman niya ngay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon tiragsak itinagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal namutan ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam, Bea, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag.